Care sores, cars frars, messafons e giuvenes in Christus. Cree in Dio, e viva tia cardien shashko din prophet. Mo tia cardien en Dio minchaton vegn refusada. Quels temas delles davosas domenges continuation e las lections de oz, del quindishabel domengia, del temps ordinari. Por savint, udiu quelles lections biblicas per questa domengia po nos emprema impression essa la svantonta, o quelles per tucan mo plevons e conventuals. Na, se dir boc. Quelles lections waren per nos tuts, battegiai, per tuts quels che creien en Christus. Quels pleit se dir an dendon una speciala montada ed importanza per tut involvai specialmain en pensums dat en plaif de nossa baselgia. Il decurs dils davos ons avais vos forsa udiu quel plaid sinodalitat durant diversas discussions. Il contegn principal de las leccions de oz specialmein dell'Evangeli odien ein ils plaids che Jesus vul di a nus sur della sinodalitat. La discussion sur l'underjai en Pau e l'aria. E per quei personalmein eu già vischel ed urel per tuts che vulen e punctueschen la sinodalitat, che il san la tenuta della quale Jesus plaida oz en quell'Evangeli. Se nus s'avvicinain al tema sfidas della cardienza in Dio ed la baselgia cattolica e il mondo modern, stuainus consider che bia causas las quales Jesus mencionescha en quell'Evangeli mauncan veramai. Per quei quelle lezioni contenien temas sco e blidai boc che vus esses ils tarmes. Vus esses dependents da Dio. Vies pensum aisai da perdega e medega. Vus duais da perdecia dell'Evangeli en plaid ed obra. E vies comportament duai demusa humilitonsa ed engashi, etc., etc. Quell'emprema lezione, or il cudice del Veder Testament, cudice di Amos, avvertesce-nos che nossa missione da perdecia sa venir refusada a medema moda sco il shabeggiau als prophets del Veder Testament, sco per exempel ad Amos il prophet. Ella surveniu il camont dad Amazia il sacerdote, da portar sias profezias el sid del reginavel da Iuda. Amos ai serescudius curasciussamain per sia rola profetica ed accentau cai sai gibo sia decisiun mobai quella da Dio dal sa el naven del pastur e pur el stan del prophet. E suenter quell'Evangeli udien el qual Jesus tarmeta ils dudis apostels el mund per annunciar l'Evangeli e per medagar ils carshauns an profundes messaadis che duai muenta ed inspira era nus ozildi. L'ebrem, la clamada e la mission. Jesus acclamau ses jufanar tier el et armesa viado els dus a dus. Quei mossa qu'il survesh cristianiaivel succeda bo en isolation. Nus essen clamai da dembli nias pensen en inspert communabel. La cominonsa dat anus forza e sustet. E nies temps nua individualissem ven adina sut linjaus, regorda quai passus dell'Evangeli che nus essen pli ferms da cuminonsa e che nus duaien sostener in lauter. En plaif da luvrar ensemen a importot che in
nin autor ul musa sia persona. Il secondo, l'autoritat e la persona da Jesus. Jesus dat a ses giuvenals la persona sur dels pers malmuns. Quei musa anus che la vera autorità e la persona e la cardienza venien da Dio e da Jesus. E quei fa endamen anus che nus sco Christifidaivels agin in nome de Jesus e che nus vaien adina se fida da sia persona e da sia sabienza. Il tiers, la fidonza e l'opera da Dio. Jesus camonta ses giuvenals da prender cun els nuot autor qu'in fest, negin peu, negina tascia e negins daners. Quai ai in camont fec radical d'ave fidonza en Dio. Jesus mosa anus che nus duaien ed ascen se fida del agir da Dio. En il mund cae pli e pli fec absorbaus da persona e segurtat materiala, fa quai passus attens nus d'ave fidonza en Dio, ed a cre che la quitau da nos bassens. Il squatter, il messaggi da conversiun e miglioramento. Ils giuvenals van viadu e perdegeschen qu'ils crescents duaien se converter. Els scatchen ils demonis ed unchen biam els sons cun ieli e mendegeschen els. La nuviala da se converter ai centrala la cardienza cristiana. Conversiun vuol dir che nus duaien arver nos cors e ni sper per acciaiver la carezia ed il perdonament da Dio. Il miglioramento che els giuvenals han portau ai in sé della carezia e misericordia da Dio. Per a nus els clamai da portar miglioramento e paz e nostra società e nostra comunonza sagli quai atras obras da carezia proximala, tras oraziun e tras il repart la legraivila nuviala. La ciunavla, la davosa, la sfida e la pagaglia. La vetta dels giuvenals en bu adina stada sempla. El senza vens veni renviai e persequitai. Ma Jesus recorda nus che quelle sfidas e provocazions hain part da nostra acclamada missione. Se nus mai la via della cardienza veni nus bu adina confrontai con contendienza, ma nus veni adina a senti la prescienza ed il sostegno da Dio. La pagaglia per nostra fidaivelo dat ven bo da quest mondo, ma bai nus survenien in a pli profunda relazione con Dio e la vita perpetua. Caras presens, quella parte della Bibbia in vida nus da renovare nostra acclamada sco Christi fidaivels. Il ai nies mission d'ave cardienza. Possi nus ave la coraggio, la volontà di quella via, sapendo che Dio ai adina con nos. Ascia, giavisce la vostuz, tot bien, stesons, in abbiala jamna vinavun, ed oz in abbiala domenica. Ludau se Jesus Christus, sempre sei ludaus.